Kiwayam ne cha siat haki pulit ke Asam delang waki pulit ke Chenat Forest ke Asam de kin rungun hewasan ngut to ki wachong chenong ke Mukro West Giant Hill District katwa uwi to Forest Guard ke Asam. Ini dah sedang ini ke step hadin wa kedong ki pulit ke Asam delang waki pulit ke Chenat Forest ke Asam ya ke wi ketrok wakit din. Wei da yok wokso ya ke ni ke kari da ki pulit ke Asam delang waki Forest Guard ke Asam hachnong Mukro. Hadin wetip yeni ki wachong chenong ke Mukro da yalang we de kerkut ki ki pulit ke Asam delang wagi Forest Guard ke Asam ki wada wanra ye siat yap ki sad ngut ki wachong chenong ke Mukro wa wi Forest Guard ke Asam. Ki wa menso heni icha siat da kit ye ki chabarato PHC wa cha Jowai Civil Hospital yelong. Hadin wetip yeni USP ke West Giant Hills ki magistrate kam jo menteri ki kam po yung ka jela ula kemen rembui wa ki wide ki wa mi khamat pai ba da lai ki wood chai ni tha wajia we da register FIR da ki pulit ke Meghalaya ki wa yap he ni wat itha wajia to uthal shadap san phausan snem u na ka chnong Mukro unika shidhar nru phausan snem usik talang san phausan snem wa Forest Guard ke Asam. Ki wayap wan hadin nei menso to utang nar tiang so phau snem u wana kachnong Mukro u wada klat habarato PHC wa uchirup sumer so phau snem u wayap hayalong Civil Hospital Jowai. Nei liang u menteri rengba ka jela u konrat sangma da pha u ye ka khubor sngaw lem cheki wa hayung hasem ki wa klan we da benyu le yeni ipsia ki pulit ka Asam delang wa ki Forest Guard chepo ka jela Meghalaya we da set ki klem daw. Doong ule wa ka sarkar Meghalaya daw le ka yawaro iwa emkam yo pentikna wa ki waklat uyo ki ye hong we da pencitom yawaro ki tu ki wa emkti hai ni ikam. Kam kadak wo le warom ye ki waklan ka sarkar darai ka wa pendam no yawaro ki le kemen kita masa wa kentup lang ye ka Cherry Blossom Festival da penbanaw le ye ka poisa ya rap ka wasan lak chaki wa hayung asem ki waklan. Da penti bule wa ki menteri ka sarkar daw ye chem ki mentu yo rai he ya to we ni. Da kentu le ye wachong chenong ke jela wo duai nei benta ki wada klan kam jo ye ki wa hayung hasem we hejo ipor wo penne ye suk isan we ka sarkar ule ko ye emkam kaman ang ipor ini ye ni am bu ni thang po ini ba kertam ye da kertam ke war ki ye le ta pia gis ke ye ita da sai wa tim tu ita ting ni na ngayo sna bakli yut da kan ngut pu em po kari di po kini ke jingjia ba so si ne ke sni to ko man kam ni na ha ka por nyau je nyau step ta ki police bagi forest official na po Asam ban ki de ba he jing su ba ki wa em ki kari ki wa itu ding ta mana poi he ni ta em kadang dia semut ko bakla ki imat ki bat ya ki lai ki breu ki ba na ka ka snong ki trai snong ki le an lai ki ta ki breu ha kata kami ka jingjia ka ba skusi ka ba ki breu na po Asam ki pratkam da ki tang suloi ban siat pathar pada kata ka jing siat saungut ki mensim ki ladu hangne bat arngut ki ladu hostal sangut ki dig bana Meghalaya bat uwei udai bana Asam tengin nakali ka sarkar madya tip yakine te ngilalon ke meeting hapo shlong bat chief minister la communicate bat chief minister ng Asam yaki ki jidan kam bat ngan no lang jonga ngalawan hangne ban pe yakine ki ibaro te hakan halor ke jingjia ODC jong ka West Hills wa institute ka magistrate inquiry bat ke FIR nak bentakan ng jingjia da register hapo ka natiang police station bat yak in case yakini kiba laklat la de le la istang we wadang shuklat hapo boroto o bakin sang bakin le nak bentaka post mortem ya ka excretia payment nak bentaki ni kiba laklat nak ada kasorka ka kala ayuban anak ta sansanlak but ya ka mensaw ka jingjia ka bay sumatun ki ka sarkar kan sale but ya kijli kichnat ki bayde bakna incident o chief minister jong ka Meghalaya ba chief minister jong ka Asam kim yakren khnang ba ke ka bakilla bande mar ba kane ka jingjia ka menta kalong ke ka baskusi mar ba ka bamju ji hapo kan ka jaintia jongi ka ba sangut ki nakalyang jongi ba duway na po Asam laklat
hakana ga jingja te ngina kala ka sarkar ni simkia ba nyu pa begini ki jingja kinya jia hakap khamtam hakap por ka ba ka sarkar kala pengkre bania pembe ya ki pot kisam te tang ka ne ko pa dong ki jingja ki ba ki we pat ki ayu ngisa brief hadi